wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujye ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Ndongeye kubaha ikaze mwebwe mudukurikirana kuri uno murongo w'umuco w'isabato, muri bwa rukirikirane rw'ivyigwa byacu bifise icibwa kivuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira. Nawe Yesu arashobora kukubabarira. Turi kuri rukirikirane rwacu rw'ivyigwa byacu, tugeze ku cigwa ca 6. Mwibuke ko twarabiye hamwe icigwa ca 5 kivuga ngo ingene dukeneye imbabazi za Kristo, ingene dukeneye imbabazi z'Imana. Noneho rero tugiye kurabira hamwe icigwa ca 6 kivuga ngo imbabazi za Yesu zihindura ubuzima, Imana ihabwa icubahiro. Imbabazi za Yesu zihindura ubuzima, dusenga Imana. Mwami Mana yacu, turagushimiye ko watanze Yesu Kristo kugira ngo abe incungu yacu, kandi imbabazi zawe zikaba zihindura ubuzima bwacu bwako bunu bwakazoza, nuhabwa icubahiro. Uduye kuzizirikana rero no kuziha agaciro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amena. Tugiye kurabira hamwe rero icigwa kivuga ngo imbabazi za Yesu zihindura ubuzima. Mugenzi uriko urankurikirana kandi uriko uranyumva, ndagomba ngo utegure ubwenge bwawe neza kugira ngo utahure neza ingene imbabazi za Yesu Kristo umunyabyaha amaze kuzironka, ingene zishobora guhindura ubuzima bwiwe kandi bugahinduka bushasha. Niyo mpamvu iyo Yesu ababariye umuntu, iyo Yesu atanze imbabazi ku muntu, ntamureka uko yarari, oya, imbabazi ziwe zizana impinduka, zizana ihinduka ry'umutima n'ubuzima bushasha muri we. Imana ihabwa icubahiro cyane. Yesu akubabariye, iyo wemeye kwakira imbabazi ziwe, imbabazi ziwe ntabwo zipfa ubusa, ntabwo Yesu akureka uko, oya, ahubwo imbabazi ziwe zizana guhinduka, zizana ihinduka ry'umutima w'umuntu no kuronka ubuzima bushasha muri Kristo Yesu. Imana ihabwa icubahiro cyane. Niyo mpamvu Pawulo yavuze neza mu cece ca 2 ca Pawulo igihe ca 5 ku murongo wa 17, Pawulo yavuze no majambo tugiye kurabira hamwe, yabisobanuye neza cyane. Mu gihe ca 5 ku murongo wa 17, Pawulo yasobanuye neza ngo nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari carimwe gishasha, ibyakira biba bihise byose biba bicitse bisha. Imana ihabwa icubahiro cyane. Umuntu rero yamaze kwakira imbabazi za Kristo Yesu, akemera kuzibamwo, akaba muri Kristo Yesu byuzuye, uwo muntu aba ahinduye ubuzima bwiwe, buca buba bushasha kuko aba yaravutse ubwa kabiri kandi akemera kugera ikirenge mu ca Yesu. Uwo muntu acahinduka mushasha kandi muri we ubugingo buhinduka bushasha. Imana ihabwa icubahiro cyane. Niyo mpamvu Yesu akuraho umutwaro w'icaha. Bagenzi, ndagomba ko ibintu mubitahura neza, kandi wowe uriko urankurikirana ku muco w'isabato, kugira ngo neza na neza ibintu ushobore kubitahura kandi ushobore kuvyumvisha ubwenge bwawe. Yesu arahari kugira ngo ashobore gukuraho imitwaro y'ibyaha byacu. Yesu arahari kugira ngo ashobore kuturemurura imitwaro y'ibyaha byacu, kandi ahindura ubuzima bwacu muri we buhinduke bushasha. Niyo mpamvu icyaha gitera umutima umubabaro no gutandukana n'Imana, Yesu aratanga amahoro mu muntu amwizeye. Imana ihabwa icubahiro cyane. Mugezi muriko urankurikirana kuri kino kiganiro umuco w'isabato, nagomba ndakumenyeshe ko icyaha gitera umubabaro no gutandukana n'Imana, ariko kandi Yesu atanga amahoro ku muntu wese amwizeye. Imana ihabwa icubahiro. Mbega nawe uragomba kumwizera ngo Yesu aguhe amahoro? Uragomba kumwizera ngo Yesu aguhe amahoro, aguhe ubugingo bushasha muri we kubw'imbabazi ziwe. Kandi umuntu yarose imbabazi z'Imana acagira ubugingo bushasha. Imana ihabwa icubahiro cyane. Niyo mpamvu Kristo Yesu yavuze no majambo ahambaye. Kristo Yesu yavuze no majambo ahambaye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igihe ca 11 ku murongo wa 28. Yesu avuga ngo, ku murongo wa 28, Yesu avuga ngo nimuze kuri jewe mwese abonaniwe n'amaremerewe ndabaruhura, mwikoreze ingata yanje munyigireko, kuko ndumugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Imana ihabwa icubahiro cyane. Mugenzi uriko urankurikirana, nagomba ndakubwire ko uburuhukiro bw'umutima wawe ukeneye nuko imbabazi z'Imana zigaragara kuri wewe,
kandi imbabazi z'Imana zimaze kugaragara kuri wewe ukaronka ubugingo bushasha muri Kristo Yesu, Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Niyo mpamvu ukeneye kwakira imbabazi z'Imana, kandi niwamara kuzakira uzoronka ubugingo bushasha muri Kristo Yesu, uzoronka guhinduka gushasha muri Kristo Yesu, kubera ko Yesu yababariye ibyaha. Ababariye ibyaha umunyabyaha ntabwo bigenda uko, ekada ntabwo bigenda uko, ahubwo umunyabyaha amuhindura bushasha kandi akongera akaronka ubugingo bushasha muri we. Yesu nawe atangaza no majambo ahambaye ati, nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Nagomba ndakumenyeshe mugenzi uriko urankurikirana ko Yesu yiteze kukuruhura, kandi Yesu yiteze kukuruhura imitwaro y'ibyaha ikuremereye. Nimba warasonye igitabo cya Mukristo mu gitabo cy'ingenzi, uzobona neza ingene Mukristo yararemejwe n'umutwaro kandi umunanije, ariko kandi kwa yarizeye Yesu umutwaro we yarawuremuwe agira ubugingo bushasha muri we. Nawe ndaguhamagara kugira ubugingo bushasha muri wewe niwamara kwizera Yesu akuremurura umutwaro wawe. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Yesu atanga ubuzima bushasha, haleluya. Yesu atanga ubuzima bushasha. Mbega nawe ntugomba kwakira ubuzima bushasha bubonerwa muri Kristo Yesu? Hari ubuzima bushasha Yesu atanga, kandi ubwo butanga busagutse. Uwababarijwe muri Kristo ahinduka umuntu mushasha mu byiyumviro no mu bikorwa. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Umuntu yababarijwe muri Kristo, umuntu yemeye kubabarirwa muri we, akemera kubabazwa nawe, akemera guha agaciro imbabazi ziwe, akemera ko imbabazi z'Imana zihindura ibyiyumviro byiwe, zihindura ibyakwiyumvira bitari byo. Uwo muntu mu byiyumviro byiwe no mu bikorwa byiwe aca bamushasha. Niyo mpamvu urukundo rwa Yesu rutwigisha gukunda, kubabarira no gukora ibyiza. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Urukundo rwa Yesu ubwo yatugiriye rugatuma duhabwa imbabazi ziwe, rutwigisha gukunda abandi, kubabarira no gukora ibikorwa byiza byose bishimwa n'Imana, kubera ko tuba twahindutse bashasha nk'uko twamaze kubibona mu gice cya 5 cy'igitabo cy'Abikorinto ba kabiri kuri urya murongo wa 17. Twabonye neza ko umuntu aba bayicaremwe gisha muri Kristo Yesu kuko yemeye kwizera imbabazi ziwe. Mbega nawe ntugomba kwizera imbabazi za Yesu? Niyo mpamvu Yesu atanga inkomezi zo kunesha icyaha. Imana ihawe icyubahiro cyane. Niyo mpamvu tugeze ku ino ngingo ihambaye cyane. Yesu atanga inkomezi zo kunesha icyaha. Mbega nawe ntabwo ugomba inkomezi zo kunesha icyaha? Mugenzi uriko unkurikiranira kuri no murongo w'umuco w'isabato, ndakubwira ngo ufate umwanya neza ukurikirana ibi byigwa neza, uzire ku kigwa cya mbere kivuga ngo Imana irakunda abanyabyaha. Uzogenda usobanukirwa neza impamvu Yesu atanga inkomezi zo kunesha icyaha. Ariko kandi muri iki kigwa cyacu tugire tubice ku mayange kandi tubisobanukirwe neza. Umukristo ntatsinda kubera ko inkomezi ziwe, oya, ahubwo atsinda kubera ko afashwa n'Imana. Kristo Yesu aba ari we ariko aramuyobora, kandi akemera ko Kristo Yesu aricyo kimazi cyonyine gishobora kubabarira umuntu, kandi akemera neza ko amaraso ya Kristo Yesu ari ashobora guhanagura ibyaha byiwe. Uwo muntu rero amaze kwizera ibyo kandi amaze kwemera ko Kristo Yesu ari ashobora kumutsindanishiriza akamubera umufasha wiwe by'ukuri, acaronka inkomezi zo kunesha icyaha, kandi imbabazi z'Imana zigaragarira kuri we. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Mbega nawe ntabwo ukeneye imbabazi z'Imana? Niyo mpamvu Pawulo yavuze n'amajambo ahambaye mu gitabo cya Bifilipi igice cya 4 ku murongo wa 3. Pawulo avuga ngo nshobozwa byose n'uwumpa inkomezi. Bisigura ngo Kristo Yesu niwe atanga inkomezi zo gushobora kunesha icyaha, niwe atanga ubushobozi canke ubunararibonye bw'uko umuntu ashobora gutandukana n'icyaha kandi akakizibukira, ntazongera kugikora ukundi. Bisigura ngo imbabazi z'Imana iyo zigaragariye ku muntu zimuhindura bushasha, kandi umuntu abicare mu gishasha muri Kristo Yesu. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro cyane. Niyo mpamvu imbabazi za Yesu si guhanagura kahise gusa, ahubwo ni intango y'ubuzima bushasha. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Imbabazi za Yesu si guhanagura kahise gusa k'ivyo umuntu yagendeyemwo, ekada, ahubwo kazana intango shasha. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Mugenzi, ndagomba ngo ibi bintu ubitahure neza, ndagomba ngo bitahure neza. Izi mbabazi za Kristo Yesu ntizihanagura gusa kahise ka kera,
ibyo umuntu yagendeyemo bitari byemewe n'Imana, ariko kandi zizana intango nshasha muri Kristo Yesu, umuntu akaba mushasha muri Kristo Yesu, umuntu agahindura imibereho yiwe n'ingeso ziwe za kera. Niyo rero umuntu avuga ko yababariwe ariko ntahinduke, uko kubabarirwa kuba ari kubabarirwa ku buryo bw'ubujyajya, ntaba yaremeye imbabazi z'Imana mu buryo bwuzuye. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Niyo mpamvu iki cigisho kivuga ko Yesu Kristo ababarira umuntu gusa, ahubwo amuhindura akamuha ubuzima bushasha. Yesu Kristo ntabwo abarira umuntu gusa, oya, ahubwo aramuhindura, amaze kumuhindura akamuha ubuzima bushasha. Kristo atuma umuntu aba icyaremwe gishasha. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Niyo mpamvu umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishasha, ibya kera biba biheze. Imana ihabwa icyubahiro. Ibya kera biba biheze kandi umuntu aba agiye guhinduka bushasha kubw'imbabazi z'Imana. Mbega nawe ntugomba guhinduka bushasha kubw'imbabazi z'Imana? Ndagomba ngo tuzobane nawe muri ibi byigwa tuzokurikiranira hamwe gushika aho tuzobirangiriza, uzokomeze gutahura ingene Imana iriko iratanga imbabazi zayo, nk'uko icivugo dufise kivuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira. Ibyo nibyo Yesu ariko arakorera abanyabyaha, icyo usabwa gusa pfa kwizera. Niyo mpamvu iyo Yesu ababariye umuntu ntamureka afatiriwe n'ibyahise gusa, ahubwo amuha akaryo ko gutangura ubuzima bushasha. Yesu akuraho icyaha akaduha intango nshasha. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Niyo mpamvu iri somo tuzoguma turigarukako cyane, ryo muri Yohana wa mbere igice cya mbere ku murongo w'9. Bibiliya ivuga ngo nitwatura ibyaha byacu niyo kwizigirwa kandi igororoka, kugira ngo iduharire ibyaha byacu, itwoze ubwabitinya kose. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Niyo mpamvu rero Yesu akuraho icyaha akaduha intango nshasha. Abantu rero bagomba kubabarirwa n'Imana, kandi bagomba kuba abantu bafite intango nshasha muri Kristo Yesu, bakira imbabazi z'Imana kandi bakazizera, bakaziha agaciro. Abo bahinduka abashasha muri Kristo Yesu, Imana ikabaharira ibyaha byabo, ikabibabarira kandi ntihagire na kimwe isigaza. Nawe Yesu arashobora kukubabarira. Niyo mpamvu Imana nishaka gusa ko umuntu ayemera mu buryo bw'uburyarya, ahubwo Imana ishaka ko umuntu ayizera, akizera imbabazi zayo, kandi imbabazi zayo ziba zihari ku bwawe. Mbega nawe ntugomba kuzakira. Imana itanga umutima mushasha. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Imana itanga umutima mushasha. Niyo mpamvu muri Ezekiyeli igice cya 36 umurongo 26 wavugishwa n'imana Ezekiyeli, Imana yamuvugishije n'amajambo avuga ngo nzubaha umutima musha, nshiremo impwemu mushasha muri mwebwe. Haleluya. Imana izotanga umutima mushasha ku muntu yemeye kwakira imbabazi zayo, kandi imushiremo impwemu mushasha muri we. Haleluya. Abantu baronka impwemu mushasha muri Kristo Yesu n'abantu bemeye kwakira imbabazi z'Imana, kandi Imana ibaha umutima mushasha kandi ikabaha impwemu mushasha. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Niyo mpamvu Imana nishaka gusa ko umuntu yibagirwa ibyaha byiwe, ahubwo ishaka guhindura umutima wiwe, ikawugira mushasha, ikawuhindura, umuntu akaba umwizigirwa imbere y'Imana, kandi umuntu agaha agaciro imbabazi z'Imana. Pawulo ni nk'akarorero kacu k'ubuzima bushasha. Pawulo yari yarahamaye ishengero rya Kristo, ariko amaze guhura na Yesu yarahindutse aba umukozi w'Imana. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Icyo ni kimenyamenya kimwe canke igishinga naye kimwe twokwigirako cy'umuntu yitwa Sawuli, kandi igihe yahiga ishengero ry'Imana yarazi ko ari mukuri, ariko kandi igihe yahinduka akakira imbabazi za Kristo Yesu yamugiriye, agahinduka umuntu mushasha, yaciye umukozi w'Imana, kandi yabaye umugabo w'ishigwa rimenetse, yabaye umukozi wa Kristo Yesu, yavuze ubutumwa buhambaye, kandi natwe uyu munsi tumwigirako nk'akarorero keza. Niyo mpamvu igihe yandikira Timoteyo amajambo tugarutseko, Pawulo avuga ko yagiriwe ikigongwe kandi ubuntu bwa Kristo bwamwuzuye. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Pawulo avuga ko yagiriwe ikigongwe, imbabazi za Kristo Yesu zahinduye ibyiwe, zahinduye ibyiyumviro byiwe, zimugira umuntu muzima. Bisigura ngo Pawulo amaze kuba muri Kristo Yesu, ubuzima bwe bwarahindutse, ubuzima bushasha. Niyo mpamvu nawe mugenzi ndiko ndaguhamagara kugira ngo
ushobore kugira ubuzima bushasha muri Kristo Yesu, kandi igihe ni icawe, kandi Yesu nawe arashobora kukubabarira. Yesu nawe arashobora kukubabarira, nta nkeka. Niyo mpamvu imbabazi za Yesu zirahanagura umwanda w'icaha, ariko kandi zitangura igikorwa cyo guhindura umuntu kugira ngo abeho ubuzima bushimwa n'Imana. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Imbabazi za Kristo Yesu rero mugenzi, zirahanagura umwenda w'icaha, bya byaha Imana iguharura ko, bya bintu uzi ko wakoze kandi byinshi. Imbabazi z'Imana zihanagura ibyo byaha, nawe Yesu akakubabarira kandi agahindura imibereho yawe, ubuzima bwawe bukaba bushasha kandi bukaba ubuzima bushimwa n'Imana. Niyo mpamvu umwanditsikazi Ellen G. White arashimangira ko imbabazi za Kristo zidatanga gusa uburemere bw'icaha, ahubwo zitanga n'ubushobozi bwo kubaho ubuzima bushasha umuntu ari muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icubahiro. Imbabazi za Kristo mugenzi, imbabazi za Kristo Yesu ntabwo zisanzwe gusa, ntabwo zitanga gusa uburemere, ntabwo zidatanga uburemere bw'icaha, ahubwo zitanga n'ubushobozi bwo kubaho ubuzima bushasha muri Kristo Yesu. Mbega hari umuntu n'umwe adakeneye ubushobozi bwo kubaho muri Kristo Yesu, adakeneye ubuzima bushasha bwo muri Kristo Yesu? Ellen G. White yigisha ko imbabazi za Yesu zitariho gusa ngo zihanagure amakosa, ahubwo ari intango y'ubuzima bushasha muri Kristo Yesu. Ngizi zimwe mu nyigisho ziwe zijanye n'iyi ngingo. Yesu ntaduharira gusa, araduhindura. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Ndagomba ko mugenzi iyi ngingo uyumva neza. Yesu ntaduharira gusa, araduhindura. Igihe Yesu ahuye na Sawuli, yitwa Sawuli, amaze kumuharira ibyaha byiwe, yaciye amuhindura, kandi amuhindurira izina, amwita Pawulo. Igihe Imana yahura na Yakobo, yamuhinduriye izina, imwita Isirayeli. Bisigura ngo iyo Imana ikubabariye kandi iyo Imana ibabariye ibyaha byawe, ntabwo iguharira gusa, ahubwo iraguhindura. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Niyo mpamvu Ellen G. White ashimangira ko intumbero y'agakiza atari ugukuraho gusa igihano cy'icaha, ahubwo ari ugusubiza ishusho y'Imana mu muntu. Iyo umuntu yakiriye Kristo, umutima we utangura guhinduka. Imana ihabwe icubahiro. Mugenzi, niwumviriza aya majambo y'ihumure, kandi ahari ku bwawe kugira ngo nawe ushobore kuyasobanukirwa. Ntabwo intumbero y'agakiza ari ugukuraho gusa igihano cy'icaha, ahubwo ni ugusubiza ishusho y'Imana mu muntu. Iyo umuntu yakiriye Yesu, umutima wiwe utangura guhinduka. Niyo mpamvu imbabazi za Kristo Yesu zizana ihinduka ry'umutima. Si uguhinduka gusa ko umuntu aboneka inyuma, oya, ahubwo umuntu umutima we urahinduka, ukaba umutima mushasha, umutima wahinduriwe gukora iby'Imana igomba. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Niyo mpamvu iri somo rirahambaye bagenzi, riguma rigaruka muri iki kigo cyacu, rivuga ko umuntu wese ari muri Kristo Yesu aba ari cyari mu gishasha. Abikorinto ba 2:5 ku murongo wa 17. Umuntu wese ari muri Kristo Yesu yakiye imbabazi ziwe zikamunyuraho kandi zikamugirira umumaro, uwo muntu abaye icyari mu gishasha. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Niyo mpamvu kwihana ni intango y'ubuzima bushasha. Ejo atigisha ko kwihana nyakuri atari ukumva gusa umubaro w'icaha, ahubwo ari uguhinduka ukava mu nzira mbi ukaja muri Kristo. Imbabazi z'Imana rero ziba zari kugira ngo zigirire neza wewe ugomba gufata umwanzuro wo kumvira icyo Imana ibigomba kukubwira. Niyo mpamvu imbabazi za Yesu zisiba icaha, zihanagura icaha, zikagikuraho umutwaro, zigakuraho umutwaro w'ibihe bidashira, ariko kandi zitangura igikorwa cyo guhindura umuntu akamera nka Kristo. Uwabariwe na Yesu ahabwa ubuzima bushasha bwo gukunda Imana no gukorera abandi. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Mugenzi, sinzi ko ibintu maze kubisobanukirwa neza. Imbabazi z'Imana zibisa ubushobozi kuri twebwe, kandi umuntu amaze kuzakira arahinduka mushasha muri Kristo Yesu. Nawe yakaroro ka Pawulo, kandi uwo imbabazi z'Imana zaramuhinduye kandi zimugira mushasha muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Niyo mpamvu n'umwana w'icangazi amaze guhabwa imbabazi na se yaciye aca bugufi, kandi umutima wiwe warahindutse, uwo mutima umenetse, umutima ujanjaguritse. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Niyo mpamvu Imana ishingira intahe Dawidi, sinigeze kubona umuntu afise umutima nk'uwo.
Dawudi amaze kwakira imbabazi z'Imana zikagera mu mibereho yiwe zigahindura ubuzima bwiwe, yaciye aba umuntu ashingirwa intahe n'ijuru kubera ko yaciye aba icaremwe gishasha. Nawe mugenzi, ndakwifuriza kwakira imbabazi z'Imana, ndakwifuriza kwakira imbabazi z'Imana kugira ngo zishobore guhindura ubuzima bwawe, bushobore kuba ubuzima bushasha, zishobore guhindura ubuzima bwawe bushobore kuba ubuzima bushasha. Igihe imbabazi zagaragarira kuri Yakobo amaze kugwana n'Imana akayitsinda akayinesha, Imana yamuhinduriye izina atubaye Isirayeli, byasigura ngo amahanga yose 12, imiryango y'Abisirayeli 12 yakomotse kuri we. Imbabazi z'Imana rero iyo zigeze ku muntu zihindura ibintu bishasha kandi zihindura umuntu gushasha, umuntu akaba icyaremegesha muri Kristo Yesu. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icubahiro. Mugenzi, bivuga ko turi kuri kino civugo cy'ivyigwa byacu kivuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira, ariko kandi twari ku cigwa kidasanzwe kivuga ingene imbabazi z'Imana zihindura umunyabyaha, imbabazi z'Imana zihindura ubuzima, imbabazi za Yesu zihindura imibereho y'umuntu, umuntu akaba mushasha muri Kristo Yesu, nk'uko bamwe mu dusoma muri Bibiliya byabagendekeye bamaze kuzakira, bamaze kugira muri izo mbabazi z'Imana, bakemera ko bababariwe na Kristo Yesu, amaraso ya Kristo Yesu akaba ariyo z'ibyaha byabo, bahindutse bashasha muri we. Imana ihabwa icubahiro cyane. Mbega nawe ntugomba guhinduka mushasha muri we? Ntugomba guhinduka mushasha muri we ngo wakire imbabazi z'Imana nk'amajambo Petero yabwiye aba bantu bari bahagaze imbere yiwe kandi bagomba guhinduka bushasha. Yababwiye ngo nuko nimwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ibihe byo guhembuka bibone ingene biza bivuye mu nyonga z'Umwami Imana, kugira ngo nayo izitume Kristo yabatoranirijwe kera, niwe Yesu. Imana yacihabwa icubahiro cyane. Mugenzi, nimugomba ko ibyawe bihinduka, nimugomba ko ubuzima bwawe buhinduka, nimugomba ko kuba mushasha muri Kristo Yesu, niwemere wakira imbabazi z'Imana zikorere mu mibereho yawe, zikorere mu bugingo bwawe. Ibyo nibyo ba muri wewe. Niwemera guha agaciro imbabazi z'Imana, ukemera ikimazi Kristo yategeka kunza bikaruvari, nta kabuza imbabazi z'Imana zizohindura ubuzima bwawe, kandi bwaba bw'iki gihe n'ubuzima bw'akazoza. Nivyo ndakwambariza nanje niyambariza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amena. Reka dusenge Imana. Turagushimiye mwungere ubuzima bwacu, wowe imbabazi zawe zihindura imibereho yacu kandi zigahindura ivyiyumviro byacu, nuhabwe icubahiro. Igihe Paulo yahura nawe akakira imbabazi zawe zahinduye ubuzima bwiwe, zihindura imibereho yiwe kandi ahindurirwa izina, natwe turagusaba imbabazi zawe zihindura ivyiyumviro byacu kandi zihindura imibereho yacu, bitume tuba bashasha muri wewe uzobokoze Mwami. Ndasengeye abadukurikirana kuri kino kiganiro cy'umuco w'isabato, ubane n'imitima yabo kandi ubatahuze ijambo ryawe, na ntaryo iki civugo turiko turaganira ko kivuga ngo nawe Yesu ashobora kukubabarira. Umuntu wese atahure ko Yesu ashobora kubabarira ibyaha byiwe, byaba byinshi canke byaba bike. Yesu afise ubushobozi bwo kubiharira, uzobokoze Mwami. Tuzirikane rero nk'abana bawe, kandi ubugombe bwawe bugaragare kuri twebwe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amena.